Dragi moji, dobrodošli u još jedan moj video. Danas pripremamo zimnicu i pravimo šarenu salatu. I ako stignemo danas napravit ću punjene paprike sa kupusom. Ovdje sam već opela i očistila kupus, paprika crvena, žuta, zelena i uzela sam ove kao male krastavčiće. Njih ću stavljati cijele ovako. Inače, ako ne nađem ove manje, kupim one veće pa ih samo isječem na ove veće kao kolotove, mrkva, tu imamo bijeli luk. Tu je povrće koje mi volimo, sa tim uvijek napravim salatu, naravno da možete dati unutra još karfiol, zeleni paradajz, sad sve znači ovisno kako ko voli i što voli. Tako da ću prvo sada ovo da napravim, pa ću vam poslije pokazati kako pravim prilog za salatu. Ono što najviše uzima vremena jeste ribanje kupusa, tako da ćemo možemo da naribamo sav kupus i mrkvu, a papriku je najlakše na kraju nasjeckati i očistiti bijeli luk. Ovako ribati ovu pleku, pa ću posle prebaciti u jednu da mogu lakše izmiješati. Ja ribam uz pomoć ovog ribeža. Vi možete i nasjeckati nožem, sad sve ovisno kako volite. S ovim baš ide brzo. Sada ćemo ovako kupus i mrkvu fino izmiješati da se sjedini. I jedan dio ću odvojiti za punjene paprike jer to treba da se nasoli. Ja ovdje imam 7 glavica kupusa, tako da eto okvirno otprilike znate. Ja ću ovo ostaviti za punjene paprike, a ovaj ostatak ću dodati paprike i krastavce. Paprike sam isekla
Sada ću samo ovako dodati. I opet ćemo to sve fino izmiješati i punimo tegle. Baš lijepo šarenilo. Kad sam to sve ovako fino izmiješala, ovdje smo pripremili bijeli luk i sada ćemo da punimo tegle. Ovo bi bilo idealno, na primjer, ko ima one velike demirlije tepsije da miješa, ali pošto ja nemam i u stanu smo, tako da sam dobro očistila stol, pa sam na stolu ovako sve izmiješala, lakše mi je. I sada započnem sa punjenjem. I ovako u toku punjenja dodam do 1 do 2 čehna bijelog luka unutra ovako čitavo. I fino ovako rasporedite i napunite tegle. I sada tako radimo do kraja, dok sve ne potrošimo. Da bude ovako lijepo šareno. Evo ovako, prijedlog koji pravim jeste da ide 1 litar alkoholnog kiska, odnosno ocata za konzerviranje povrća, 9% kiselosti. To stavim 1 litar, stavim 5 litara vode i sada ću dodati 10 kašika soli, a 8 šećera. Dodajemo sada šećer, 8 kašika. I šta još dodam je 1 konzervans. I to sada fino sve izmiješam da se konzervans istopi, kao i šećer i sol. Ostavit ću to malo sa strane da ja završim ostalo. Unutar tegli sam stavila ove, mi ovo zovemo ježiće, da se fino stisne salata. I sada ću u svaku ovu teglu dodati malo bibera u zrnu. Sada punimo tegle. Preko možete staviti prozirni celofan ukoliko želite da sačuvate poklopce. I ovako ja sada to zatvorim i ostavim preko noći da se slegne salata, da tako kažem. I ukoliko je potrebno dodam još ove smjese i to je to. Sada ćemo samo ponoviti postupak. Sad pravim punjene paprike. Prvo što sam uradila, kad sam odvojila onaj kupus i mrkvu, unutra sam sitno, kao na tanke listiće, narezala bijelog luka i fino posolila. Probate da li je dovoljno slano i to ostavite da omekša kupus da bi lakše filovali. I ovdje je ono već pustilo svoju vodu.
tako da će nam biti lakše. A ovdje sam očistila paprike i svaku papriku sam unutra malo posolila, tako da vidite da su malo elastičnije, da se mogu fino puniti, a da nam ne bi skroz pucale. Tu sam isto pripremila bijeli luk, biber u zrno, to ću dodavati okolo paprika kako budem redala. Smjesa za preliv je ista, tako da ću sada da počnem. Paprike ću redati u ove veće tegle od 3 kg. I ono što sada radim jeste uzmem ovako kupusa, fino iscijedim, da budu lijepe paprike fino punjene, da ne bude ono kada, da kažem, već ukisne, da bude mekana paprika, da ima prostora okolo, da se ne pokvarilo. I sada lagano punite. Nemojte previše stiskati papriku da vam ne bi pukla. Mislim, može se ono dogoditi, naravno i meni se dogodi, ali eto, što možemo spriječiti, bolje je. I ovako slobodno unutra opet pritisnete, pogledajte kako izlazi voda. Koliko je bilo kupusa kada se posolilo i kada je stalo, baš je ostalo manje. Ali mislim da će biti dovoljno za ove 2 tegle od 3 kg. Ako ne jedna, pa ću kupiti još kupusa i napravit ću još jednu. Muž baš voli ove punjene paprike, tako da najviše radi njega pravim ove. I sada to fino se očistite da izgleda uredno i evo. Jedna punjena paprika, ne punim baš skroz do vrha, otprilike vidite malo ostavim. I sada ih gledam da poredam uspravno, ovako, da bi mi moglo što više stati. I tako ću sada ponoviti postupak. Evo, završila sam. Tu je šarena, dobila sam 2 tegle punjenih paprika. Imala sam još kupusa, ali nisam imala paprika, mogla sam napuniti još jednu teglu. Tako da sam to iskoristila kao onu prirodnu, stavila sam u vrećice i to možemo jesti za 2-3 dana. I to je to. Evo onaj ostatak što mi je ostao, kad pravimo ovu prirodnu salatu, prije sam stavila ovako samo poredam u kanticu, ali sam vidjela kod Alme na Instagramu, ona ovako poreda ove kesice i tako da izvadiš samo jednu porciju, to servira i to je to. Ono što uradite jeste da spakujete to u vrećice i ovako izbockate ovu vrećicu, čačkalicom i to je to. Ja imam ovdje, ostalo mi je 4 vrećice kupusa, tako da sam ostalo, samo zatvorim i za 1-2 dana se može jesti jer već je još vruće. A kasnije ću napraviti malo kad zahladnim više da imamo.